داویا هفته دوام که تماشاوانجا پیشی ام سری دبی بیشن کسین که هینو لبر اکران خیر و نشتن تلویزیون خود وکن ام دی ساجمارا دبیشن روش باش سبا بخیر داویا هفته که دوام دیگه بله مگوته ایرو مشارامه تندرستیه بگشتی مل سر تندرستیه باخفن لبله بتابتی لسر باشار ایدره و لهرمامه هرمان آتولیا روشلا تباشور ام لسر ویکی و برهنان دواره تندرستیه ده نهاد که جان آسیده روشه دنه ام لسر ویکی باخفن قباطنج بو ویکی و لسر نخوشین جنان ام باخفن ام چا خوش وان نخوشیان به پارز نشانه وان نخوشیان چنه نخوشیا کو هریزه دج بو جنان گفه کامازنه ام لسر وان یکان باخفن حال استودیوی میوانه سر حکیمه نخوشخانه دولت یا ایدره برز عبدالحمید بوزید و مخیراتن سرجوراتن سریده. سپاس ساقن. دمجی زانن اوی روجرتا نوین روجرتا ترکیه ایدریاتن نخشخانه کم نو نیسکی مهکبریا و مدرس بکر بکرنای بو. بله. تزیه نخشخانه منویه کلجانک مازن هیه. پرخاشه کلجانک ما هیه. لیبریا و نخشخانه ما 220 جیوی هو نه نخشخانه نو 256 جیوی هیه. 13 متر کاره هبو یا بری نه 44,000 بیه پرمی پکیو خاشته به. بله gerek باشه امل سروی کلجان جی بافن سروی خباتشی به تابعیت لیدرشی در حق نخوشخانه نو دشی ام بافن لبلی بریا هر تشتی ام پیشی بگشتی ام بافن جبو هریمام مگوته وگا دوجی ام پران سری سکینین پروژه گاپی gerek مشاران دنا خود دهوینه دناوان یکان دجوان مشاران تندرستی شهیه پشتی پلانا چالاکیه یا پروژه گاپی کو جالی سرکوی رحمت داوود اولی و هاتش کرکن جالی تندرستی و جگوته گلک و برهنانی کو هم دفکرن او بگیش سری و مزگینی دابو و هری داوی دلجنیا گشتی یا مجلس دشه قومیسه دوی قومیسه ده جالی تندرستی و جگلک و راسکرن هبون جویه که او هرمام چاوا باندور دار و نها امدکی جان روشه دنه به شکلی ام دست بکن و پاشه خباتنج بووی که ماسینج بووی که امی مجاری بکن. لهرم آمده نخاشخانه برکیمون یعنی گلی مزاف زحمت دکشان yani doktor tünebun, c mesela nexaşxane kêmun yani hacet kêmun, nexaşxane nû çêbûn her vilayetê çêbû her bajarê nexaşxane nû vebûn. Lê hûn derwana baş hat lê darxistin yani nêzîkê nexaşxane Avrupayî ne nexaşxane pir xas bûn. Lê beriya wê mesela nexaşxane yani çûna nexaşxanê zehmet o. Ênha ambulansê teze hatine nû hatine kirinê her bajarî mesela cikvey lezgin evke durmakvey lezgin bu kun evlikin gave telefona xwe kirtin ve helde ded ve nexaşxane eve xizmete etkin beperet aliye devleti tekirni beli brasi briz bozid he beriya nexoşiş xo perskerek despet kir yani demak ve biçin nexoşxane perskerek despet kir direde براستی ولاتیم گلک زحمتین مزن دکشاندن امی بتابتی وگال گندل مجی هجی پرسکرک یا هدیه دی تیچار سر کردن ده ری ده yani tengasiyet mazın eri dağıtıcın ve devejin gerek yani dve varide xabatın ko hatne kirin bestivinin terdibinin yani şey xabatı hatne kirin pır başın hatana ama gerekti ki 5 daha lazımdı ki mesela beri undacın pırskerik mesela reda dağıtı seri ben undacın ve cihne dit yani evne dikir doktor nukar ve bidita inha pırskerika nizki بتمام خلاص بو دكارن هرن ببینن مثلا عملاتك يعني نشترك لازم كر هون دكارن باجاري خونه دبكرن اخنجي بي مثلا حرم مثلا حد بيجن لارجل ميواني نخاشخانه لي كولين هاتنا تشيكن نخاشخانه نو هاتنا تشيكن نيسكم هيك بريا مثلا ارجل مي روبوت هات ستاندني او نشتريا يعني جراحي روبوت تيكن پر مثلا بري باجاری مزن او امکان لیه حتی 2-3 سال بریابه اینها پر تشتی گرین بوده و مثلا لیبریابه مثلا چون باجاری مزن درمان کردن آخه اینها لازمه که اون چون باجاری خوش و درمان ندید نیزی که باجاری و باجاری مزن ده اون دکان درمان کردن آخه را چهار سری ببین. بله، یعنی مثلا نخوشی هم زیاده تر ده بو یعنی اینجا دقهرین.
یا حتی کو مر بگیجه درمانه کی حتی کو تداویت کر زیاده درم قهری نجا درونیا مج خراد بوجغینی بدنامه براستیج بر وکی جه هجمارا نخوشخانه یا زیاده بوگه اری داویج لی درجه نخوشخانه ما یا نوجه هیه به سایه هدی ام دیویژن 4 سرد به وان پرسکریکن کو دین جین جغینی وکی نه که ماسین چوانه کوم ببیژن ekrançta nişanda mesela liberi unduşa nexaşxane yani mümkün ne de doktor bedita zaten sa pakburun ediçin ama nexaşxane ev millet ve dedit ev yani kalabalık ve dedit evdi bu ve rahasidi da var mesela önetkir ila nexaşxane na hamu mezun şey bunu yani terovi bajari şey vakti plana ve şey bir yani 15 saat 20 saat başya ve çibe yani hesap kırını boy hatiye çekini yani mesela aktivun dışında nexaşxane gerek bina ve derk Ahmet Kavendari nexaşxane gerek meri derman kırna meri ora evdike dest bedike hükmetne hundur ev bu hali ve xarabu o nexaşiye vakit çareseri nave inha ev mesela ev pırskerika çareseri bu nexaşxane nuva ikinci bir mesela doktor yemek geyimun na pır başa mesela yani hemen hamu beşada doktor yemek terdikin mesela beri bejim mesela 2 saat beriya ve mesela 5'e nexaşiye zarada 5'e nexaşiye jina da 5'e mesela kardiyoloji mesela doktor یک و دیدید تو حب دیدید اینها 3 حب 4 حب راحت میید کار ببینم انا تردکه yani teravi valaتی که yani rakam Avrupa'yı meride nere zede dert ke bejana rakam pır baştı ve yani gor Avrupa zede tecrübe dert ke mesela ev bejim mesela idare ev lazımdı ki mesela diyelim ki sedi not halbiye yani hejmara doktora sedi not halbiye ama pır hati hem dedeme hem xabatkari nexaşxane hem doktora hem ji gelime pır rahat ve beri mesela bütçe sözüka dima hatta ibari yani ihtimalek muanebiye nasanine nadişe evdeki hemzu xarajcanaz ev takip dikim de nerim ekrana xoda evdeki ma nexaşxane mesela nexaşime sedin not hatta saat 2 siya xalazdı be yani cana evde mesela hatta saat siya çara doktoruma evde valadım biz haber mecmek daha zuya bakın millet gunda zuyt biraz xalaz ve daha baş eve gelek başı levra gelek diltengiye mazın dikşandın veratı dahatın disekna yani vakti wanjı düşu hatta evari vega ev şura held bejerin ez sabaverim ev bejerin ez bir bijişket xazım ez bir hecmar zede ev mafyan heye bir bijişket xazı 5'e yani bölümü evde bijişkada 5'e yani hemen her 5'de beneri çar bijişk 5 bijişk yani çıkası keme mesela 5 ekte daha bijişkli sahne mesela 5'e pır nexaş dişin eser mesela 5'e dahiliye 5'e işte nexaşyajına nexaşya zaroka yaman 5'e na nexaşxana meda wan her wan mesela 5'e ev bejim zaf nexaş yana hani wan 5'e de çare kemtir bijişk tane ama akti çıkar bijişk terbike evde yani nexaş rahat ve nexaşxane rahat ve bijişk de bu nexaş xorajı evde yani dema nexaş xora dehil zede demine gelek başa ya dili bijişke me hakime me ko rahat be evji hizmetek zedeti baştır baştır dili bijişk xas rahat be akasi hizmete baştı da akasi nexaş xora yani dema de nexaş zede be nexaş be keyf xaştı be nexaş zaten ora derman kırmayı dest bedik yani mesela rükkan evke mesela beri yani 2 dakika 3 dakika ötkür ama en azından 10 dakika 5 dakika evdeki dema xojera dehile evdeki nexaş ve keyf xaştı ve nexaş yok bir at kecana mesela bura dest bedik derman kırın yani hun mesela derman dene yani neşteriye dest bedike derman kırın aktun şu şunu ber bijişk vedit derman kırın ora dest bedik benim yani gireday hevduye tabii gireday hevduye dile biliş bijişk yani evde girift yani tenduristi eveke yani veki eve mesela ki girişte yani hun yekinlik arın yedin bir katilin nexaş bijişk xabatkar hacet evnak hev giredayne
بله مگو گریدای هدون ام ببجن دیسا بجش دل بجش راحت به خدمتك باش بده اگر خدمتك باش بده ده انجام دهشی ولاتیجی کیف خوش ببین ان شاء الله و نخوشی خوشی خلاص ببین شو نخوشی ان شاء الله ما بجش کاج yani ان شاء الله باش کرن انا تپرسکیک شنه انا هدی سروان جبافن وگا عمل سر بجش کم خوش وگا اوج پرسکیکن کدشین هنم از باورم بریاوی که وگا بتابتیم جبو ایدرم آفن لبل الگشتی هرمش انها پرسکریکن ساتونه یعنی که ماسیا بجشکان هم کس بترس جانا اموانی کانو چنج دوینن گلو که ماسیا که دو سالا بریا استانبول دخویتی مثلا نخاشخانه که لیکولین دخویتیم مثلا جی زورم نخاشخانه لیکولینو مثلا نخاشخانه ایدری نخاشخانه دولته یعنی نخاشخانه لیکولین مثلا ابتنه بو مثلا بجشک اندوکرینی تو نبو اینها ایدری بجشک اندوکرینی هوا مثلا پسیکیاتریست زاروکان هبو گاستروانترولوژ هبو اما پر کیف خواست و مثلا بجیشکا گلو نخواهش لیکولین داتونن اما ابنان جمع هنه مثلا گلی مته مثلا برید شو سوان بجیشکا ببینه وان بشی تونن او بشن مثلا گاستروانترولوژی اندوکرینولوژی مثلا تنه بو بری دشو ارزول من دیتا دشو استانبولیش آنکاری داد اینها اونا ورهنه مثلا پرسکری کوی هبر نخواهش کوی هبر برای داویا هفته تا آنجا حل دو اینا روزه تا شاید ساعت تا دو سه ساعت تا خلاص داره دشه بیش که خود بیده درد خودشه چاره سر جراتی کردنی درمانی توی نیویسکاری اما یعنی ناوین روزه تا خلاص داره لیبری مهادکشان یعنی اون زانم بری مثلا حرامه ده ملتی مدارد کت شو دیار بکری ورا چاره سری نبیا دشو آنکاری آنج استانبوله اینها باجار خدا اول مثلا اپرسکریکا چاره سری ده هم جم سریع ناکه هم سریع ناکه هم مصرف خو خلاص ده هم زحمت ناکشنه و پر کیف خواست مثلا بیشتر که کمی دوینه پر کیف خواهی دوینه به مثلا بله براستی گلیم گلک زحمتین مازن کشاندن مخابن دماغم دفکرن البردنرن باجار مازن و گوته دشون عمل کدری ببینن حتی نخوشی مشوار سر به رین زابون نخوشخانه زابون پر زحمت کشاندن تنی وساهیست کرن یعنی پر تشتکی هم جیانا وان هم پریوان دشو اما نه به اختصاصی نه باجار خدا پرسکر خود چاره سری دکه درمان کردنی برات کردنی نخواهی ناس کردنی جورات کردنی یعنی جن تانه تداویشته ناس کردن درمان کردن کردی اما باجری دا دی چاره سر کرد تبجیه ده و پر باشه درج نابه بله هری داوشی وگا مسئله ام بداوی بکن بله هجمار امسر هجماران آفرین تشتکی گلک گرینگش خو هجماران نخوش خانه همون بچیش کن لبل اشغانی وکی گل دماغ وان گفتارید کن چد اشغانی وکی تشتکی تخوازن دبیشین یعنی تشتکی وساجه هبونا او زیاده تر امید دلی مرحت بونا یعنی داخوازن گل دماغ وان گفتارید کن داخوازم مثل کلمه زمان خو نزدیک ماکی baştır zaman nizane mesela bijişke ve Kurdi bir zaman evdike yani diyalog ona rahat be rahat hebra dağıkın hem fahmdikin evhenek zahmetti bu nahar mada mesela hortu khunun dibine bijişk dizbirne ama per ev mesela yani kısmek evde be çareser bu مثل دیاربکری دست بکنه مثلا بیش کردی هم دبن انشالله میشه بله لیدرجی افراد ناتونم دخوازم بک سال کردن انشالله دست بکن یعنی وقتی که نیست شخص دست بکن یعنی دخواز جی دست بک گله گرینگه پیش مرش خود دخوازه جباتش تکی مرپی وینه مرپیش دخوازه و پاشش خودی yani پیواشوی چهار سری ده مثلا اون yani çare ser dibin hediye gav mesela çare ser dibin yani gringe mesela ki gringe پرسکری که گرینگو یعنی درد خو می نکاره بیجه یعنی پر زحمت من دشن سر بیجش نکارن درد خو بیجن هونی فهم نکن اول فهم نکه اول شاید و اول من نخاشی ناسینا و درمان کردن ده کیماسی ده مثلا نخاشی یعنی قد حاجت تدقیق لازم نکه یعنی هون نخاشی خورن گفتاری بکن رن باخ و واره پرسکری که خورن بیجه واره خورن بکه تعریف بکه وان نخواشیا سری هفته نخواشی من دکارن به تدقیق به حاجت دکارن درمانی بکن درمان کردن دکارن بکن یعنی نه پروبلم اگه سری سی نخواش چل نخواش evet کنه اون حاجت لازم دکه تدقیق لازم دکه ama سری شیست هفته نخواش sadece گفتاری آرند دیالوگ کردن با آخوان کردن و حل به
بله یعنی وکی وقت افتشت گله گرینگه مافی گله میگه به زمانی خود خواسته خدمت بیستینه ما شو مافی کی مروایی گله مجندی بروی که براستی گله که ام دویژن مخابن بری پر زحمتی مازن کشاندن و نها دخوازان یا کو هریزی ده دخوازن شی به زمانی خود خوازن بیشش کو درد خود او زمانی خود بیشن بیشش جوان ر و ها برس بیشن بیشش که حوالی من هاجانا او دکن حنک خن یا دو بری لمافی نخوش او دو کی ماسید ما مافی ما کی ماسید او دکن حنک خدکن یعنی مافی نخوش ده گل گاوی مزن هات نهایتنی و گاو پیشتاچون مثلا مملکت پیشتاچوی اینا خلاص کنه مینا وکی اروپای آمریکای نه مافی نخوشی ولایت ما ترکیه وانا زیاده تره ام بریا و او hani paşa da ona peşi yani peşi van memleketi peşketine Liberya var. Mesela 10 sala Berya ve mesela memleketi notulama işte Türkiye, Mısır evdeki mesela ona memleketi peşkatına tamam nekine, peşkatına tamam nekine yani berdevam dikkat dugotin evdekin vakti ona tarif dikin dugotin ama devam berdevam dikin memleketi. İnha mesela gelen mafada mesela memleketi Avrupa'yı, Amerika'yı peştir. Mesela ne haşek göre her eser bijişkek pspor yani Türkiye'de uzman doktor. Mesela پر زحمت اون دشن سر بیش که مالبات خونن عائله هکیمی خون و حتی نشینه اون کارن هم اما مملکتی ما دا هون دکارن هرن دلی و کجان بخوازه پسپوری یعنی بیش که پسپور uzman دخوازن اون هرن یا پر avantaja که مزنه ولی الگور دخوازه گه yani merv bu ha bebeje ge merv mukayese jineke şu merv şu jiyana insan mrov şu rabke benge her halde peş vebkim yani jiyana mrov veje merv şu rabke benge ev giringe ucbo veke jinha bejin xabat devam dikin cami berok bidin xoşxane idreji nuye despekriye kelecanek mazın heye beli hinu despekriye am hej ne havet bejin beli xabatın jbo zamanı zikmak ki heye beni bejin kabsek em peşi meyinu despekriye vega xabatek çava heye gel alaqayek çava nişani ve ne xoşxane da ke masiyem ve ne xoşxane çiye em ne xoşxane me niska mehek beriya ve em derbaz bun me barkir ne xoşxane xone nu mesela şava me barkir du şava em havali kargergem ranezan yani kari mesela bekerni me de şu dxavitin em gish hevra ev kelojani hev kelimeti mesela beri dahat cihtengu yani c girti ez bejim ne xoşxane 13 metre xaru ina 44 yani nizki se nif 4 qatı bebi eva per evde be yani rahatiydi de. Cih hizmeti frehde. Cih hizmeti frehde be. Dili merici frehde be. Dili merici frehde be. Naxaş sabranış frehde be. Beri dahatın mesela naxaş dahat zaten naxaşı cihetten da sabravış tengdi bu. Lab naxaşı pe grandı bu. İna cih fre mesela beri mer roji evdikir yani roji düşemem akte hafta dest pedikir niski 3000 naxaş dahat poliklinik yeme تو یکی وان ده حویج تو او بیجی حوالی وان رفقات چند بیجی او دکر دخه 9000 نخاش دهات yani یا تنگ دو اوجی اینها نخاش مزیده بود yani روزی دوشم جانز دنیرم 4000 نخاشته yani si زیده بیه yani bu زیده بونه ev yani bu vezede bunu daha rahat etmeli daha rahat. Beri zedetir rahattır bu ye ciye freç ma mego de dilemeri fret ke yani hem demek kom düşün ciye gitten şu ne hoşxane ve ki xizmen ne hoşxane yani mesela beri onu düşün beri evde bu ne hoşxane beri de yani evde tabi hun bejin 5 نخاش 6 نخاش 7 نخاش 3 نخاش ne hoşxane o demede ne hoşxane tane dimine en ziyade dü nexweşane. Ya meriv nexweş be şxo meriv ji canê xwe aciz dibe. Tehemmula me ji meriv re tuneke lê bere de odekî de ew qas nexweş xizmên nexweşan jî gelek mexdur dibûn. Ew ne nexweş bûn ji ber ku cî teng bû zêtir ji nexweşî belav dibû. Ew bên jaliyekî vê ew xweydan û ew jaliyekî vê ew tirs jaliyekî vê gelo ez ê nexweşînê ji wan bigirim ana ji ber vê em dibêjin dema ku qat firê be dilê me jî firê dibe. Ew pirskirek û ew jî çareser bike. Çareser bu Perskerika mesela cihe poliklinika ejberiten gaş frebu cihme mesela üç çareser bu nan neziki 6-5 hafta evde ve bijişke menek dışın menek nuteni rakama dugora hemsa ev namine neziki hafta ev heye
bijîşkeme ev hene hûn bêjin bijîşkeme pispor hene berê sanînû mesela berê dêbira mesela zartiya min derê zêde ve mesela ıdırê ev bidîta deh bijîşkê pispor 15 yani çiqa zêde bidîta axastibû ama êna heftê heye yani pirsgêreke me mesela bijîşkê me nas sekinin li ev xizmeteke wana ev heye mecburî xizmetê ev xelas dibe diçin nas sekinin qismek disekine evna qismek jî diçin çawa diçin yani ne diyeyim işte mahve bijîşka hinek gemasiye me ana çevin çaresevin yani naha Wezareta Tenduristiye dest pê kiriye yani van pirsgêreka çareser bike evna jî bimînin gabaman zaten ev dibe derheka bijîşkada mesele ve sedî not xelas dibe böyle braneçin te braneçin em wan bigirin bijîşkê ve braneçin yani böyle gel muhtaç yani bijîşk ji bo me dema ku meriv nexweş e birastî jî wek milaketek meriv dibîne ji bergê wan jî spiye birastî em jî dibêjin bira dev ji gel bernedin nexweş muhtaç wene bijîşk jî giringên birastî îça me got bijîşkan em dibêjin doktor bijîşk verê daxwazên nexweşan me guhdarî kir gelê me çi dixwaze lê verê bijîşkê me jî ev jî kedek mezin didin niha kêmasiyên bijîşkên doktorên hekîmên herêma me çune kêmasiyên ku dijîn pirsgirêkên ku dijîn û daxwazên wan çune yani kêmasiyê wana mesela cî waletî dûr têne mesela axtê têne cîhbûnê cana zehmet dibe malê xwe ra cana navînin em wan ra alîkariyê dibin evê de wan meselede xên cî wê mesela zêde dixewitin mesela xewat wan zêde dibe mesela hûn wê şevê evin hene bijîşken zanim mesela hevalê min ez xwe jî diçim lê bû bêşa min nexweş zêde ne û nexweşiya jî ne ez diçim şev mesela heta sibê dixewitin per wê sibê ceka berdewam dikin seba ev e yani gelê me bê bijîşk bibîne berdewam dikin mesela ev nakin hani îstrata xwe nakin ev mesele wana heye mesela zêde tabi yani em diyeceğim pirsgirêk xer ev dibe çareserî dibe ama mesela bu ve çareserî de keda bijîşka zêde yani ev çareser işleri dibe bijîşk zêde dixewitin yani fedakarî zêde dikin zanim mesleka bijîşkî ev yani fedakarî dixwaze yani fedakariyê nekin zêde nexewitin pirsgirêk yani pir pirsgirêka çareserî nebe fedakarî giring e ya fedakariyek mezin didin û ji bo vê ket dibêje em guh bidin daxwazên wan jî ev giring e belê birêz bozî vêga we gote nexweşiyên jinan gelek zêde ye em îca derbasî nexweşiyên jinan bimin çav bikin zêde eger ku nexweşî zêde be hejmara nexweşiyan zêde be em dest pê bikin eman bijarê heta ku bernameya me wextê me terî me bikim nexweşiyên jinan jî birastî jinê me yên ku niha temaşe dikin guhdarî dikin bi tenê jinan birastî eleqedar nake yani em bêjin zilamê jin jî ji vê yekê bandordar be zarokê ku di malê de dijî ev ji vê malbat kir nexweşe malbat tev nexweş yek nexweş be malbat tev nexweş nexweş dikeve em ê li ser vê yekê bafin vêga nexweşiyên jinan dema ku em bi vê sernavê vê mijarê bikin pêş em naz bikin nexweşiyên jinan çune herî zêde em kîjan nexweşiyan di vê beşê de di vê kategoriyê de divînin û paşê jî em ê hêdî hêdî bi giştî bi taybetî li ser nexweşiyan bisekine jiyan jina ve heye zaten hûn jiyan jine lê binevim mesela ewa jiyan çiterî dest pê dike hemlebûnê yani me hê zikê diya xwe da ve jiyan dest pê dike jiyan dest pê zikmakiyê dest pê dike problem ji wira ev dikin dest pê dikin yani pirsgirêk wira dest pê dikin hûn zan herema me jî lê herema Rojhilatê li başûrî Bakurê ev e yani hemlebûnan zêde mesela alî mesela hûn dinerim Rojava Türkiye mesela jinekî 2000 3000 ama alî mesela ev Rojhilatê dinerin 5000 6000 li eva zêde dibin nexweş bo wê zêde dibin zaten bo wê zêde dibin lê nexweşiyan hez dikin hez dikin pir hez dikin be hewqas baş e şaniye malê nexweşî jî bixwe ve şahiyek mezin dema ku şahiye mala ne zêde be xweştir e lê berê nexweşiyan jî bixweretîne tir nexweşî jî xweretîne ev jî nexweşî dest pê dike ev nexweşî yani hemlan ça dest pê kir nexweşî dest pê dike pêro mesela sed nexweşî mesela heftê nexweş heştê nexweş belkî bê pirsgirêk bê problem berdewam dike elî mesela wan derê serî de hev bîst hev ev pirsgirêk wan ji wan re dewam dike bo wê tenê çareserî tenê ser bijîşk ev dibe bo wê jî mesela karê bijîşkê nexweşiya jina alîdandinê zêde dibe
yani mesela bu 5 edini graniya vana zede dibe. گرانیا نخوشین جنا زیاده تبدیل. هری زیاده جبو چه جبو ام بجن چن بنشانه چواتین یعنی هری زیاده کی جان نخوشی بالا بدکشین هری مامه بتایبتی کو بلا بیم. یعنی هر مامه نخوشی کم بجن آن هر مامه دا تنیه تونه. یعنی نزدیکی ترکیه یعنی نخوشی ترکیه چه خاص بود evde دوغره evi haram insana ev نخوشی تانی کفشه مثلا نخوشی بحث کرد مثلا حمله بونی بو حمله بونی تانی یعنی حمله بون نخوشیش خوراتینه خنجی و مثلا ev tenecin hunzanın mesela bana taybeteye mehilcare ki evde benim adeti xudu benim bu ve tani mesela bu ve bol tani evdeki اللي خلينا نجيب نخاشي مثلا يعني مروفشانه مثلا نخاشي وانا دل نخاشي وانا تشابا جوريا وانا كهبه جنادج عينه نخاشي اجزاء ده مسابقه بدجاني دس بكين يعني ده هي ما دجاني بلا دايكين ما بتش بالدار بن ام دس بكين يعني ج كيلو بقره حتى كنترول كيلو كيكو باشي ج مرض بيبرس كريك يعني دايكين ما دماكو امان قتاريت كن جوي مجاري بقرن حتى يندن يعني برا جبو هم سبي دجاني دماغم دبجن دجاني بله هم دايك هم جي سبيو حرام دجاني حرامي دجن حملتي ذكر بس حرام ما دجن حملتي حمله جن دجن اما حرام دجاني باشو دجاني دجاني بحمله تماشانا اكران جبرا فهمك ان دجان حاس كاج دجن راسم ذكر مثلا درمان كرنا دجاني حملتي باريا حمله بني دس بيتك مثلا نفكرن كي زارك وزارك دخازن شكل نظارك دليوها مر gerek بيشكا وي هرسه بيجيش مثلا بنره نخاشي و هنا تنن مثلا نخاشي وي سيستماتيك سازي كرونيك هنا تنن وي بنرن دست بك مثلا نخاشي ديابتي شكر هوا مثلا تداوي بكرني مثلا تانسيون هوا بناس كرني درمان كرني بكرني يعني باريا حمله بوني يعني مری هره بکه چون گل پرسکری چاره سر دبن مثلا نخاشی که شکری مثلا هبه دایکی دا هر مثلا بری حمله بون آخو درمان کردن اود و درمان اودنی الی اب شکر اودید که من کنترلی اود و لزاروب اود و yani خراب نباشه بو شکری ضرر شکری نکشینه بريا في يعني الريل بر في كنجري دماغ دجاني بحمله في زيادة تر قالت شدنم دمينه جواريك مصن بكش يعني مثلا من بيجي تشدبه مثلا شكري ده مثلا دايك اير نخاشة شكري بريا حمله بوني هبه الشكر يبون كنترول ده مثلا زار برشون دبه أوقاس يعني بس جرينجة طب أوقاس جرينجة زار برشون دبه اللي خين جيبه أنا نخاشة عم بيجي جستاسيونال ديابت بيجيش كم زمان خدا يعني نخاشة شكر تونه لی حمله بونی دارد که به یعنی مثلا که پوپولاره بس کن زفاف کن یعنی تست بیکرنی نیکرنی لی ام اود کن مثلا او سروی لیکولین دژم بینی کرنی از ویج بحث بکم گفتاری مد کن جناز ادوان را بیجم یعنی او تست نخاشی شکری دیکرنی بکن نیکرنی چاوه نیکرنی او نخاشی نای ناس کرنی لی او نخاشی نای ناس کرنی لی مثلا کمپلیکاسیونی بهنه مثلا چه دبه مثلا آوازارو که زیاده دبه لی خنجی و زاروک گرده و مثلا گرده وقتی آلداندنی دا زحمت ده هون مثلا نزانن او نکن لی اما مثلا به ناسکرنی ابا sadece ev mesela xarana xo bike meri rimbenere düz de aba yani her naxaş yani naxaş zedetir vi kaydı çareserdi yani xarana xo düz bike hani diyet dejin ama evet düz de لما نخواهی لازم دکه کی درمان بخواه درمان لازم دکه اون را امروز درمان بخون yani نخوشی به درمان نه چاره سر گیرن yani نخوشی درمان evde ki mesela خبردانی evde mesela نخوشی psikoloji psikiyatri خبردان evde ama mesela نخوشی بس که جنا همو درمان دخوازه درمان لازم دکه yani lazım dکه ki من کنترل بین بیشش که کتابه سری بده ev kontrolü beriya hamle bunu despet yani beriya dücani bebe bu da despet ki meri bir balda beriya dücani despet bike ili xinci mesela xora dejin evdeki mesela hakim dxene سه پاره حمله بونی یعنی سه نه حمله بونم سه evdekin mesela her seme yekemین دودمین سیمین yani trimester diyeceğim yani Latini evde zaten o zaman seme evdekin
Cudatiye van heyaman çi bir kurtasiye mi? Cudatiye vana heye çima ev cuda tu çebiye mesela ve vera bejin mesela ya yekemin de her seme yekemin de hundeşin mesela zara mesela zaruk de kevşe beni ziki mazaruka dayda zaruk het tüne ve denerin xinci mesela ev testini kirini yani dayık tendrüstiye dayık geçane başa ne başa ne xaşi ve hene tüne ve denerin le xinci mesela testi ev teni kirini çi bejin mesela genetik ev heber hassasiyete de hebetüne mesela wan testa denerin ev test tekirini le xinci mesela her semehi duyamin de hundeçin ev dejin her semehi duyamin ev de hani ki daha rahat der bazı ve ev dejin yani mehaşilinayı vallahi dejin Türkiye evdekin mehaşilinayı kadar ama problem ne kim evde ama her semehi yekemin le her semehi süsemin yani yek seri de yek daviye de yani problem pır van meha dert keve yani her semehi davin evna ev kem kontrol doktor daha ziyade de be serilidana bijişk daha ziyade em duhazın dejin ki unvarinen binnerin işte zaroke denerin, evdayiki denerin. Beli. Jbo kontrol ji makine ku tem kararının emi ve ekeci bafın le beli devejin beteni jina al kadar nake emeri malbatı işte kadar ki bra evji bu ana biçin kontrol. Tabii evna neyse emsah şer bikin. Bra evji bu ana biçin kontrol. Ama bahsa yani zareman çedibin dücani mesela nahoş zareman çenabın. Mesela dücaniti hamle bun çenabe. Yani ona ahte evdekin beriya hamle buni zilama yaş gazi vanşkin yani zilam dejin haram ama meri vana meri van xanma vana zilaman hem tev evdekin dejin hevra var hem evdekin naxaşi ve hana tünen benerin اللي هم سر حمله بوني داخفن بریا حمله بونی درمان دخوان درمان دنیرن یعنی ev dermanı içine beyxarını neyxarını hamle buni de hakkı haber dedin zilamcı lazım bir tabii ve zar çene bel zilam zaten mecbur teyevdike. Beli. Şiare medes bekiren bir bejim bra teneneylin hem teneneylin hem ji dili jinaxo bra keyf xoş bikin levra. Bitene dili jinaxo keyf xoş naki yani jinata demak o dil geç be keyf xoş be sebiyete ji. Bu bir şekli var dünya. Mesela hamle buni de hormon teçekini beden ameliyada. Mesela progesyon ama zaten evdike yani jinat depresyon evdike. Çedike kısmı. Evde ben mesela hali xeyve çedi be evde ben diliyan tiştana xaze tabi vakti de ev lazımdı ki mesela zaman cema ben dayıkamana kuşkan biliyon liyavaj xaze ki yek cem ve bir haberde ev bike شو حساسة وهي منسا tabi hassas tabi hassas yani hamle bun zab hassas çünkü beden ameliyada beden mıruvda gelu ev yani tişti güherin mesela yani hatta cigaretü bugün mesela hatta huni gelet işte görün evde be hani em dejin işte normal bedena mrovda fizyolojik gelet işte mesela dertkevne dur ve yani dertkeve sinori fizyoloji evde be liyabaj dixaze ki yani kontrol abijiş dixaze evdeke xinci malbata ve cemi ve emna pır giringin yani. بدي vega me kontrolü müjara kontrolü jivekir evgeli giringe her tim dibin kontrola bijuş kante ve heyame kerse perçe brasti me ve ekenizam bu ve heyame jiboko bayo ke baş der bas bike dibin kontrol eder böyle carcaran diveşim ve ultrasyon işte motem bikaranin zirarı de sebiye anlam dayku bav brasti jibe tersek carcaran için böyle hem havcaya hem diveşin ne başı hem ve en az ve beji mesela sebi mesela kolin bol hatine kirni yani nivisan makale per hatine niviskari ultrason zararı nade yani hene dayık mesela tane makti leden ne diyeceğiz zararı ve hebet tüne ben de tüne ben delam zararı nade yani zararı ultrason tüne be بلا بدلك راحت بدلك راحت براتك من ultrason zararı ve tüne zararı şey heye mesela zararı radyasyon hem diyeceksin mesela röntgen tekşinden ne tomografi ev ne zararı var heye mesela c röntgen tekşinden bir duru ev mesela nükleer tıbbi tomografi 5 radyoloji aktif için bera bejin yani dücani me hamle buna me profesyonel tenduristi angori ve evdekin tetkik andına çekini. Böyle preskrek jali radyasyon be şu brez boziyet seranseri jana mendi bu radyasyon. Telefon şu de hendi desteme de usabiye perce ki jana me yani vek embejin vek bedena merabiye yek hendi şu telefonu o kompüterin o televizyonun şu seranseri jana me bu radyasyon. Radyasyona ne hoşhani evkir.
حس کرد بال يعني وی بال بکشین بکن بال کشفن وی مسئله ده لرادیاسیون تلفنی تا مش خاصی او کم بخوتینا قصیرن اما hani tişteki hati ispat kırne tünne mesela telefon zarar da zaroki zıkmaki da ev tünne mesela da ma gote radyasyon ya bu radyasyon şu heye yani jiyana radyasyon yani evet nikar jebe fikir şu emjina fazla jebe fikir ma bas radyasyon ev lazım yani xarna manaj pır eve گرینگه مثلا خارنا خدا مثلا دیم که دایک جغاری گرک نکشینه قط الکل قط نه ده بله خارنا گله گرینگه yani حمله بونم دیجن ابکا yani نوچek مخاندی bu هواجو درجه yani نهمه بریا بهش هي yani en az بریا اون دو محسمه خارنا خو و خارنا خو خنجوی مثلا درمان دخن درمان خو می مقاتی وانگش کابه بله هری داویم دنوچکی دادید bu dayken ko çare Edikçinin sebiyen döndürde acizdi ben o deruniya wan hej ve çağı da despet ki xiradı be. Tabii xiradı mesela dayık cigari bikşine mesela ev zaruka IQ dejin mesela aklı kimdi be. Xinci mesela serçabanda xarabun çeydi be. Zaruk mesela diyem zaruk ki akti te dünyayı dalı da dayık zaruk graniyo kimdi be. Le emna hamud ne problem pera. Yani hun cigari dikişinin bir zamanki dayık yani cigari kişanın iş temin akı. Mesela malida zinami ve yani malbatı dayık cigari kişan ev zararı. Çünkü akti cemi rudenin hun jive cigari dikişinin ev yani zararı dikişe veci. Yani dayık van mesela da gerek pır evin yani çabiyan vekili ve. Divan çıkarayan bitafinin o benekhin. Yani cigari alkol ona bitafin Amerika evindeki nezki anne be yani. Bele. Xalidan kan tiştan tevi babjın çope qediya xalas bu. Heyama çıkarı biraz bu dayıkan bu marbat güç. Bu ve mali biraz bıqede. Ecğen ve ki dermanı kunte bikaranışı hamu derman brane bikaranı ne sadece bu. Hamu derman mesela derman hene derman hene mesela ev dermanı ev kine kategoriye wan hani A B C mesela hene derman hene mesela hamleti dini mesela dermanı xuni dini mesela vitamin dini lemna be zararın. Amna hatın ispat kırne ki evna zararın na gece sebiye. Yani zaruki zıkmak yerine gece vana lehne derman hani zarar on heye. Yani van derman hem diyeceksin ki van nekhaşara van derman kat evnekin yani. Ev kişan derman yani en nekhaşiyen granın ya. Yine nekhaşi granın. Gran. Vana hoş bu ev biçim. Vana evdekin. Yani hem diyeceksin granın mesela derman hani ser pijika mesela rüya meri evdekin dukhun mesela paypırıncınca evdekin mesela dema ahte 4-5 sali yani 8 sali van ahte da yani ev pijik zede de ben seryan. Evnaj zararın zafe. Yani kejan derman hele meri gerek bijik ki xara beçe ki az van dermana bixum nexum pera baxfe. Ligor peşniyarın bijik kampra tevkerim. Benim. Vega çimam pranli serveye kesekini levra naxoşiyen bejin daykan ve jibalikşan serveye ke yenjinan ko megote ve senave emel serveye mücari baxfın ve prani dema ko meriv yani jin hamle ben ducani ben zedettire ve prani ve demeji despetke. Eca yekşi problemi perskreken mixaben mazın bejin pençeşira pesir. Evji gelek giringe. Yani geveka gelek mazine. Her tim buha jin ve gef her tim de şeyvande. Ve xawne reşke. Gelo bimraj heye anna. Bitene em bebejin demako bijik dveje demal batawede. Heye yeki ku ve yeki penceşere jiyanna. Jgayni ve keme çafam bikin nişaneya ve yeki çiye demako nişane ve emtkarın mali yani emji bibinin. Emtkarın penceşer belki temaşaneme hnek nizamı kanser hem diyeceğim Türkiye. Mesela penceşehre bistanın evde ve malbatı da heye nekhaşa paypırın. Yani malbatı da çiteri mesela tarafi bavi vezidetir tarafi dayikavi. Yani tarafi dayikavi da embejin xatiyavi da xuşkivi da dayikavi da yani jinek ev akrabin bahs kirman da heve gerek eve. Hani çavekli ve balkeş akbikşine serbe dikare çiteri nasip ki. Mesela medyayı belki uzanın. Mesela Angelina Jolie ev kir. Yani ailevi de mesela ev kirin genetik hani genetik kromozom o da derbaz da ve. Yani o kadar o ve. Mesela kromozom meyin dikare ev ama meri çiteri balkeşif mesela da meyin dikare xo mali muana xo ki. Ev ki akti mesela jin mesela af xo kirna xoda her ev bikin desti xo gerekli pesiri xo muana bikin. Eğer tişteki mesela gellik haşk be desti mana birin heve pesiri da meri ev ki o vakti her ser bijişki
bijişki neştere gelen peri yani genel cerrahi yani diyeceğim ev bijişkal edin yani gelo mesela gelim evzan hani nehaşya pesira evda gel jinzanın ki eva nehaşya jina 5 an denir yani rast hani valatta da mesela Almanya ve Perskereki ev denir bijişki jina denir ama henci bir Piper'ın dünya yani zedetir ev denir neştere gelen peri genel cerrahi denir le malbata vanda yani aliye dahi kovanda penceşir hebe ya bistana lazımdı ki her eser bispori neştere gelen peri yani genel cerrahi uzmanıyım diyeceğim her eser ve lazımdı ki henci bir mesela خود معاناة بك بنيرة جليك هبة برينك هبة إيشك هبة دي سهرة خنجي بن ملي مريضة مثلا جلي هبن بكن هر أب خكرنا خدا برا بنيرة ده سيخوا برا كنترول أخو بكن يعني أوجو معاناة كمالي بكرني mesela خنجي birinci sali şundur endeci menopozi şundatır ama mesela diyelim ki ayla veda hem riske ki mesela bir zaman ki mesela malbata veda heve penceşir hem dejin zaten un her yani evdikin mesela jinek ki malbata veda tun eve خنجي bir her tişte normal evke mara dejin ki hun birinci sali şundatır ya da işte kingi ketiye menopozi ve ahta ketiye menopozi hem dejin ki her mesela sali careki ev bakın mamografiye koy kişinin yani röntgena pesira tekşandını elledenlerin ama yani kecacın ketemene yani dedim ki bir kişinin benerin her sal herin kontrolü eğer ki bu sporu neştere gelen peri becer 2 saat 3 saat angori ve evde be yani işte bejim yani angori ve ev kontrolü چند سال جاری بکنه جرا دیجان 2 سال 3 سال یا 1 سال جایی evdeki gazete kontrol gol kontrol için cam derke bir yerde daykin beli dveşej bo vegem baldar ben jbo hamujinan gefeke betene embejme genetik kronik yani malbate de ciroka malbate tembenerim betene ev gelek giringe betene evjine besen disa bir baldar ben embeçim bijkan kontrol bekin brastivga gerek ne hoşen şunan yani menopoz ve evjiye tişteki gelek giringe haberdin ternake در هنرم ادویج جانم بسه نخوشین جنان اوجی بیسته ادویج پره ادویج مجار او دوام بکه از ببیجم بسه gelek spaskin bres Abdülhamid Bozyiğit biz advejin ser xeyribe نخوشخانه یا دولت یا ایدری یعنی دست بجن خدمت کره جبو گلی خواه جبو ولاتیان دست به خدمت کر لسر خیره به انشالله که ماسین که ویم پچوک جمانه اوجی چاره سر ببند دمکن از gelek spaskin bu mevan perveriye ve bu mevandiye ve ev imkana dame evi TRT şaşı karkerin xabatkarin TRT şaşı gelek spaskin TRT Kürdiye böyle. Navi beri bir amede. İşte kalsa yani hatta kumer film bivet işte ki devam kodu hem gelek spas kendi sabatına hem gelek keyif hoş bun. Böyle temaşaman inşa iro emil ser böyle ne hoş yen jinan betaybeti heri daviye mağfin bir ya ve şey emil ser ve berhenanin duvarı tenduristiye del heri mama heli başarı idre betaybeti emil ser ve ki afin mebure parveker ve sahte.